Yang leng saho nang liladak kaci jeng dure kupte kam lo. Ladake kini holong hai, ile tu medical along. Medical lo. OT buat post tu. Nanti yo kunci bang lo. Asal ladak heglong lo itu. Menduram men supremar nara sida kecil to. Kalang. Anak ke ong dung itu supreme mun si ong lo. Supreme dun sio. Menduram dak kong ke. Arti dalang ni wa. Hegat hektik. Kalang. Aman nang liye ko na pelo ke bang ya. Supreme pen ma mate mendura. Supreme pen ke di. Acha nang li laso boreng par sayang hoi long nang li cepolong begi tu kan sa kado. Nelong bagi. Long begi. Ate man ni angkona tu sana na thak ji. Thak ji. Pi mana karju ning arlo sido elo. Kasi nelong bagi lapten ni plan bagi. Acha la nangkar julong what is geography pu bang begi malah. Geography ba meaning important, very important addition lage. Lage bang le ko geography alam chini ne plote beauty do naing tang. Beauty tu neng tang di. Beauty rang ke lang itu geography long mas ke long ma. Kalang. Si geography subject chini tu man long ka long le lage. Lage ko son ko disqualify labi. Kalang di. Ni ajapi. Amal ada ke difu orang sepilong ke di. Di furong sepilong. Kalang ma. Amat kupia department long ne non bang. Lage tu medical lo se jelang ha. Sega celak di. Amat pini bang kupiang hoy bang lo nang li. OT attendant. OT attendance ba full form nang thani ma kupi PSI ma claim ni la da. Lang nam lo te kupi mayong deo. Oh lalu operation theater musi. Operation theater i. Amala so bang itu dokter dong cerap nang ko. Jera benang po. Ala da itu cikut cek nang ko. Joya clear dok. Pacon dong. Kisi mana pacon dong. Belen mana pacon dong. Lah hello. Man duty lo lah. This is a man duty of OT attendant. That's all. Cum coro lo nang li ha. Okay.